Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho. Indimi zibarirwa mu magana zo hirya no hino ku isi ziri mu nzira yo kuzimira. Abahanga mu by'indimi bakavuga ko mu gihe twakomeza kurebera nta gikorwa mu kurengera izo ndimi, twatakaza byinshi kurenza amagambo azigize. Mu kinyejana gishize cyonyine, indimi zibarirwa muri 400 zarazimye. Ushyize ku mpuzandengo usanga ururimi rumwe rwarazimaga mu mezi 3. Kugeza ubu ku isi habarurwa indimi zibarirwa mu 6500. Abahanga benshi mu by'indimi bakagaragaza ko 1/2 cy'izo ndimi gishobora kuzaba cyarazimiye mu mpera z'iki kinyejana cya 21, mu gihe abandi bagaragaza ko hatagize igikorwa ahubwo izo ndimi zazaba zarazimiye ku gipimo cya 90%. Uyu munsi indimi 10 zivugwa cyane ku isi zivugwa hafi na 1/2 cy'abayituye. Ibi birahita biguha ishusho y'uko bihagaze. Niba kugeza ubu ku isi hari indimi zibarirwa mu 6500, ariko indimi 10 muri zo zikaba zikoreshwa na 1/2 cy'abatuye isi, biracyoroshye kurinda urusobe rw'indimi zivugwa ku isi, cyangwa turi mu cyerekezo kiganisha abaturage b'isi yose kuvuga ururimi rumwe. Nitwa Cyprien Mopenzi Ngendahimana. Bitewe nuko hari indimi nyinshi ziri mu nzira yo kuzimira, ntibishoboka kumenya ururimi ruza ku isonga mu ziri kuzimira, ariko izibarirwa mu ijana zo hirya no hino ku isi zisigaye mu minwa y'abantu bake cyane. Uhereye ku rurimi rwitwa Ainu ruvugwa mu Buyapani ukagera ku rwitwa Yagana ruvugwa muri Chili. Birashoboka ko binagoye no kubona abo bantu bazivuga. Hari zimwe mu ngero zamenyekanye cyane. Uwitwa Mary Smith Jones yitabye Imana muri Alaska ho muri Leta Zunze za Amerika, ajyana n'ururimi rwitwa Eyak ku buryo kuva icyo gihe ataboneka undi muntu uruzi. Abapfa bakazimana n'izo ndimi kenshi usanga ari abantu bakuze baba bafite ibibazo by'ubuzima, batabona uburyo bwo kumenyekanisha izo ndimi ngo n'abandi bazimenye. Umushakashatsi David Harrison kuri ishami ry'indimi muri Swarthmore College ni n'umwe mu bashinze ikigo cyitwa Living Tongues Institute for Endangered Languages kirengera indimi ziri mu nzira yo kuzimira. Uyavuga kuko abantu bavuga ururimi bagenda baba bake, ari nako bigenda bigorana kumenya neza ingano y'abavuga urwo rurimi. Birashoboka ko haba hakiri abantu bavuga ururimi rwa Eyak, ariko babaye banariho baba batuye mu buryo butatanye ku buryo badashobora kubona uko baruvugana. Dufata urugero ku rundi rurimi rwitwa Ayapaneko rwabanjirije zivugwa muri Colombia na Mexique. Abantu babiri banyuma bari basigaye ku isi baruvuga, Manuel Segovia na Isidro Velasquez, bagiranye amakimbirane bamara imyaka myinshi batongera kuvugana. Muri icyo gihe cyose nta wundi washoboraga kuvuga urwo rurimi, kuko rwari rumaze ibinyejana byinshi ruzimye kubera itegeko ryo kwigisha mu rurimi rw'Icyesipanyol. Abo bagabo bombi, Segovia na Velasquez, nibo bari basigaye bazwiho kumenya urwo rurimi bonyine. Kubw'amahirwe ariko, ikigo cy'itumanaho rya telefone cyitwa Vodafone cyaje gutuma aba bagabo bombi bongera kuvugana bahurijwe mu kazi k'ubukangurambaga icyo kigo cyarimo gikora, birangira banemeye gutangira kwigisha abakiri bato y'urwo rurimi. Tekereza uko byari kugenda abo bagabo bombi bapfa nta wundi muntu uzwi usigaranye urwo rurimi. Iyo udakoresha ururimi, n'urwawe kavukire rugenda rugabanuka mu mutwe wawe. Nk'urugero, umugabo witwa Salikoko Mufwene ni umuhanga mu by'indimi muri kaminuza ya Chicago muri Leta Zunze za Amerika. Yakuze avuga ururimi rwitwa Kiansi ruvugwa n'ubwoko bw'abantu bake abo muri Kongo Kinshasa. Mu myaka isaga 40 amaze ataba muri ako gace kavugwa urwo rurimi rwe kavukire, ngo yabashije guhura n'abantu babiri bonyine baruvuga. Mu rugendo aherutse kugerera muri ako gace avukamo, yisanze ari gushakisha amagambo y'urwo rurimi kugira ngo aganire n'abasanze, ariko rimwe na rimwe akayabura. Yisanze ururimi kavukire rwe rwa Kiansi arusigaranye mu bitekerezo kurusha mu mvugo, kandi uko niko ururimi rutangira kuzimira. Abahanga mu by'indimi bagaragaza ko ururimi rugira ibibazo bishobora kuruganisha ku kuzimira iyo rusimbujwe n'urundi rukoreshwa cyane haba mu buzima busanzwe, muri politike no mu bucuruzi. Iyo bimeze gutyo, abantu benshi bihatira kuvuga urundi rurimi nk'Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, bitewe n'uko kuvuga izo ndimi ari kimwe mu bigenderwaho kugira ngo ubone akazi, zikoreshwa mu burezi ndetse no kugira ngo ubone andi mahirwe atandukanye ukaba ugomba kubuzizi. Kenshi mu baturage babimukira usanga ababyeyi bahitamo kwigisha abana indimi z'ibihugu bimukiyemo aho kubigisha indimi z'abakurambere b'ababyeyi, bagatekereza ko kuzibigisha byatuma batagira icyo bageraho muri icyo gihugu baba bimukiyemo. Abavuga indimi zivugwa n'abantu bakeya ku isi bakunze gukorerwa ibikorwa bimeze nk'ihohoterwa.
Mu kinyejana cya 20 gishize, abana benshi bavukiye muri Amerika na Canada bakunze koherezwa mu mashuri y'incuke aho babuzwaga gukoresha indimi zabo kavukire. Uyu munsi Abanyamerika benshi bavuga Icyongereza kenshi usanga yubasira batavuga Icyongereza, cyane cyane abavuga ururimi rw'Icyesipanyol. Mu mwaka wa 2013 mu Bushinwa hari umuhanga mu by'indimi watawe muri yombi azira gutangiza ishuri ryigisha ururimi rwe kavukire rwitwa Uyghur. Kubera izi mpamvu n'izindi nyinshi tutagarutseho, indimi nyinshi ziragenda zizimira hirya no hino ku isi. Inyandiko yitwa Atlas of the World's Languages in Danger y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco, ubumenyi na siyansa UNESCO igaragaza ko indimi zibarurwa muri 576 ziri kuzimira, ndetse n'izibarurwa mu bihumbi zikavugwaho kuba zaratangiye kugana iyo nzira yo kuzimira. Professor Peter Austin wo mu ishami ry'indimi muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza avuga ko umubare munini w'izo ndimi ugaragara mu zo ku mugabane wa Amerika, by'umwihariko muri Canada na Leta Zunze za Amerika. Ugendeye ku ngano y'abaturage b'ibihugu, usanga Australia iza ku isonga mu kugira indimi nyinshi ziri mu nzira yo kuzimira. Ubwo Abanyaburayi bageraga muri iki gihugu mu mwaka wa 1788, basanze hari indimi gakondo 300 zivugwa mu gihugu cyose. Kuva icyo gihe indimi zisaga 100 zarazimiye. Abahanga mu by'indimi bakavuga ko na 90% y'izisigaye zisa nkaho zihagarariye ku kuguru kumwe. Indimi 12 zonyine nizo zikigishwa abana muri 300 zahoze muri Australia. Ariko se nanone hari icyo bitwaye ko ururimi ruvugwa n'abantu barwa mu nguni runaka y'isi rwazimira? Abantu bamwe bavuga ko kuzimira k'ururimi kimwe n'izimira ry'ibinyabuzima runaka ari ibintu bisanzwe kuri uyu mubumbe uhorana impinduka. Gusa ariko abahinyuza ibi bitekerezo nabo ni benshi. Abantu benshi bagaruka kuri teori y'umuhanga w'umwongereza Charles Darwin, bagaragaza ko impamvu izo ndimi zizimira biterwa n'uko ntawe ubabyitayeho, nk'uko bivugwa na Mark Turin, umuhanga mu ndimi n'imyitwarire ya muntu wo muri kaminuza ya Yale University. Ariko se wa mugani, kuki dukoresha amafaranga menshi mu kurinda urusobe rw'ibinyabuzima, ariko tukaba tutasohora na rimwe mu kurengera ururimi rudutandukanye n'ibindi binyabuzima? Ikirenze kuri ibi kandi, indimi ni imiyoboro y'umurage wa muntu. Kwandika ni ibintu byadutse nyuma y'amateka y'iterambere rya muntu, ku buryo 1/3 cy'indimi zivugwa ku isi arizo zonyine zishobora kwandikwa. Ibi bivuze ko ku bantu bamwe ururimi ari bwo buryo bwonyine bwo gutanga ubutumwa, haba mu ndirimbo, inkuru mbarirano n'imivugo. Kubizi by'indimi, mvuze l'Iliade et l'Odyssée muhita mwumva neza ibyo nshaka kuvuga. Izi ni inkuru zanditse mu bitabo zamamaye hirya no hino ku isi, ariko mbere yuko zandikwa zari inkuru mbarirano abantu babariranaga bicaranye mu gitaramo. Haba hari izindi nkuru zingana iki z'imico tutazigera tumenya, kubera gusa ko zitafashwe mu majwi cyangwa ngo zandikwe. Zigomba kuba ari nyinshi cyane. Uretse kuba indimi zidufasha kumvikana, ubusanzwe ni kimwe mu bigize imico ya sosiyete zitandukanye. Hatariho ururimi n'umuco ubwawo ushobora guhungabana cyangwa ukazima burundu. Abantu bavutse bakisanga indimi zabo kavukire ari zimwe muri izi zigarurira isi, ibi ntibashobora kubyumva. Ariko ikizwi nuko ku isi hahora abantu bahora mu gahinda baterwa n'indimi zabo zidasiba kuzimira, nk'uko Lenore Grenoble, umuhanga mu ndimi wo muri kaminuza ya Chicago bigaragaza. Iyo dutakaje ururimi tuba dutakaje n'ubumenyi bwo mu bihe bya kera cyane, kuko indimi zidufasha no gusobanura isi, kandi nta ndimi ebyiri zishobora kungana cyangwa ngo zisobanure isi mu buryo bumwe. Mu gushaka igisubizo kuri ibi bibazo, abahanga mu by'indimi bari gusiganwa n'igihe bashyira mu bitabo indimi ziri kuzimira ku muvuduko wo hejuru. Mu byo bari gukora harimo kwandika inkoranyamagambo, gufata inkuru zitandukanye mu buryo bw'amajwi no gusemura inkuru mbarirano z'izo ndimi. Professor Tarin avuga ko abahanga mu by'indimi babashije kubika neza izo nyandiko, hari amahirwe y'uko izo ndimi ziri kuzimira zazazuka mu bihe biri imbere. Gusa ariko nanone, hatabonetse abantu bavuga izo ndimi cyangwa bifuza kumenya kuzivuga, imbaraga abo bahanga mu by'indimi bari gukoresha zaba zisa nk'iziri gupfa ubusa, kuko byasa nko kubika ururimi mu nzu ndangamurage. Hari izindi ngero nkeya z'indimi ziri gusubizwa mu buzima nyuma y'uko zizimiye. Mu myaka ya 1960, umuntu wa nyuma wari uzi kuvuga neza ururimi rw'Urumayami yitabye Imana. Kubw'amahirwe ariko, umwe mu bantu bakundaga urwo rurimi n'imico y'ubwoko bw'aba-Miami Nation aho rwavugwaga yaje kuruzura. Kuri ubu rurigishwa muri kaminuza ya Miami University iri Ohio muri Leta Zunze za Amerika. Uretse imbaraga ziri gukoreshwa n'abahanga mu by'indimi mu kurengera iziri mu nzira yo kuzimira, ikoranabuhanga naryo rishobora gutanga umusanzu mu kuzirengera. Nk'urugero, Windows ya 8 ikoreshwa muri za mudasobwa iraboneka no mu rurimi rw'Igicherokee ruri mu zigeze kuvugwaho kuba rwarazimiye mu myaka yashize,
Hakaba hari na application ya telefone yitwa Cherokee app ifasha abavuga urwo rurimi kwandikirana. Ibi byatumye kuri ubu hari abana basaga 60 muri ako gace k'amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Amerika bavuga igiCherokee. Bitandukanye no mu myaka ya za 1991 aho bitashobokaga kubona abantu nibura 3 bavuga urwo rurimi. Ikibazo nshaka kusigarana mu mutwe wawe: ururimi rw'ikinyarwanda rurarengerwa bingana iki ku buryo rwava ku rutonde rw'indimi bihumbi zishobora kuzaba zarazimiye mu mpera z'iki kinyejana? Ibigize isi dutuye ni nk'inyanja, ariko ibyo tumenya kenshi usanga ari igitonyanga. Menya ibikubiye mu buvumbuzi bukorwa buri munsi buguha ishusho nyayo y'ibigize isi n'ibiyiberaho.